COVID ni second wave ni turno yak karak bai choba khai toma bai baksano dolino naithok dugonang khlaina ni phasingbo ashok no sak tharjak haste hafang Montreal mochang biplop kumar devni saichung susuk kom thingma bai smart city tangbotang ni bisingo khobjak haste ni bolong nai khungni yakbo kalaikha doli naithok rathani phangkai di langma mathangdi o kokbotang no buskang teilaye dolini juda juda thairogo kaijakai tongkha bufang bosa Tong jorani hamkrai khai tongnai hafang hamkrai bai baksa tongkhorni balance nobo muthangai naraknani bagai nangmasek khabok sinjak Kok Khorang mai tongnai ramno tinua tingkho paisa o jagano nubi ma kana na tinua kobana ong kai sma tiwa haste hapang ni sai teni bai pita hamung thani rogo joto jaga thani thani rogo hapang kobana sai teni tongo ma hajana flight jagi tongo terus terus bo samura hapang flight jagi tongo hapang ni sinte abana na nubi ma kana tabu o jaga forest department ni tik hoja khanga khangro kobana na ji ko kai de jaga ni ka bebak hapang kai jagi tongo abana mo hajana sinte bang ma hapang ni sinte jini bagai hapang flight jagi tongo hajana sinte terus joto samura flight jagi bagai hapang jagi tongo abana na ro kai Rajakhor Agartala no khoboi bini gana gine wo hasteni bolong nai khungni mong swijak pali ganang top rogo kaijakha juda juda dalni phang Montreal mochang biplop kumar devni chaitok mungbai soijap thinang bai khrangjiji tubu mung hamkrai thansha kheno ongoi tongmani nugoi tongbaikha hasteni lukorok narong nubi jemat khana tam hingke o daga bukhang bisna khana kaija o bebak khang ni kai tamu mai kaija abana tamu ni ya ha joto sam china ro ma khana abo joto no bai tong da bo tam hingke joto jaga no joto o bemar hamya corona bemar ni bisni bo sam ni ni se da bo tong ka ham na ba o sam ni sa abo no joto rang ri gri ban no sunsu ya amti dong bo kubang mas sebentar itu kok rang dana ni ba mai dong ma hai kubang mas coba curi dong bebak hapa ni sai dong mumbai aba dong rong nubi ma khana ro kubang ma nai to ko busuk te kai jak o bebak na hapa ni sai dong mumbai aba no sai